پرۆسەیە ڤاکسینکردنê li Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Hejmarek ji xwedanê nexweşiyên giran û temenên mezin berê xwe didin navenda tenduristiyê li bajarê Tirabespiyê, da ku vaksînê bistînin û ji metirsiya vayrosa koronayê xilas bibin. تنخوشي مرني الحمد لله وأزبيشي كتما أبريا في حفتي بيمه وهادخل لقاها جار كدي داز بنخوشي أخو نكفن ونا الحمد لله السكري والضغط وتشتك مرنينا جبر فين نخوشي أزهاتم. بنرينك جدا هجمارك ji xelkên bajêr vaksînkirinê red dikin û metirsidarin ku li paşistandina vaksînê ziyan bigihêje tenduristiya wan. Heman welatî daxwazê ji berpirsên tenduristiyê dikin ku sûda vê vaksînê ji wan re pişt rast bikin. ديما تخصقوا مزانين بأف لقاح إنتاجية كيا دولتية قالوا هفال مطمئن سرفي لقاحي ولا هما لقاح رفعتها با أم نزام بإنتاجية ويشبي يا ترى هنكاجي أف لقاح برنامج مضاعفات بوارشي بونا هنك مضاعفات نقنش يما تخصقوا مسؤول دركفن ما بدنا في يمكن بريقوم قبل لقاح بكن. Hevserokê Desteya Tenduristiyê li Bakur û Rojhilatê Sûriyê bang li welatiyên deverê dike, bi taybet xwedanê temenên mezin û nexweşiyên giran, ku vaksînê bistînin û te kes dike ku metirsî ji vaksîna gihiştiye destê wan tune ye. أعراض هناك شخصك ها شخصك جداية هناك جي بلندن هناك جي كيم هناك جي نولو برجران لي أو أعراض جي تي نتيجة يعني نجاحها في لقاحي دما كسك ريفلكس هناك خرط بي تي معناه كي فيها لقاح قرد وانتي بادي جسم هناك تي تشكرن ريفلكس هناك درت كبي فجبول جي هر كسكي طيبت كسين تندرستي كسين تمن مزن كسين نخشي وهنا جرك في لقاحي بكرن وبتشويق نزكي في لقاحي بنجبوني خب بارزن مالا خب بارزن زاروكي خب بارزن 26 Gulana Buhurî Desteya Tenduristiyê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê dest bi proseya vaksînkirinê kir û tanha 23,000 vaksîn gihiştiye berdestê wan. Pêwîstiya deverê jî bi kêmanî bi 600,000 vaksînê heye. Da ku sînor li ber belavbûna vayrosê were danîn. Tanha jî zêdetir ji 3,500 kes ji welatiyên Rojavayê Kurdistanê vaksîna li dijî vayrosa koronayê standine. Arya Hacî, Kurdistan 24, Tirabespiyê.